Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua Bang. Gila bagian. Bikin bikin emoji. Gunung HP kah? Dalam. Pasang gurinnya di enak. Gondong videonya. Oh. Bikin gambar lo bagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kang, itu kok pacar anak ya? Anak si bilang giga. Si 5 nama. Iya. Pacar eksis. Anak kau di Metna. Santri ya, Kang. Heeh. Nah, kabaran, duduk. Sedikit, ini taruh dingin. Mau ini Kang. Gun kodok sumbon stanul. Ai oli tidak tahu Kang. Ya, udah kayak montok Nah, pinter orang. Pinter apa? Iki pentakon bisa saja merendahkan diri sih. Iki kita pentakon ki. Iya, enggak. Kita kan jalan di YouTube. Iya. Onani kan sebagian arah batal harus beli orang. Iya. Kita keder. Lagi puasa kita ki. Jadi ku asli ku batal beli onani ku. Keder kan tahun ki. Hampir keder kemenyung apa man gula. Lah. Keder. Iya jadi nek. Buku keder juga. Oh lu santri peluru. Oh iya. Iben. Takon guru inyong bae. Siapa? Iki desa kene iki. Siapa sih peluru yang butuh peluru? Iki desa parane. Pulutan. Oh, Pulutan. Inyong duwe guru. Siapa? Arane Kang Ibnu. Ning di rumah aku. Ya mene be lurus. Oke, anak jembatan. Ya kok gini guru lah umay lah. Kapan mau jadi nek? Ya sekini ayo. Iya jadi mau bentuk voucher lah. Ya buang mendik ya. Kang lah. Kang wis durung. Pira Kang? Nunggu 5. Nunggu 5. Iben. Sudah gampang lah. Gampang. Gampang mah. Nyong pengen dolan dingin. Ayo, Yuk. ayo. Yuk. Dia ayo. Sombong amat. Ikindal. Ndiki. Mana? Melulih nyong. Sama beli Om. Assalamualaikum. Aino. Sepi amat. Nang kira kami dirikun kui. Gue minta kalau perlu kah? Apa belengar minum gojrek? Ya ada hati kita ngomong sana. Gimana untuk gua nang ngomong lu? Ben. Ngopi. Ngopi. Ini. Anak oke. Iki ceritanya kita ning voucher dan voucher maning tas ning counter. Kontak. Nah, iku counter kon ku sing jatuh ungu ku. Oh, Ibnu Sesois. Iya, kon. Iya. Nah, kita Keren. ketemu kalkian, barang kene nakon. Priwe jang lakukan onani ketika kita puasa. Hukumnya priwe jang batal beli. Batal beli. Ya, bisa. Pian Mas Panjul, pian. Ya mau kak di saat puasa lagi puasa terus melakukan onani, ku batal beli kita dilangi YouTube, iku ya batal langsung beli, keder kita uang. Jadi batal beli uang. Oh, gitu. Ya kok. Ngopi nih, ngopi. Iya. Ya, menurut bahasa
bahasa kitab onani ku apa? Istimna. Istimna. Simna. Istimna ya. Istimna itu bahasa kitab. Jadi Mas Panjul takon istimna ya. Iya. Maaf ya, onani itu bahasanya Simna. istimna. Bahasanya istimna. Jadi bahasa kitab itu istimna. Nah, kok anak? Yaitu di kitab di Anatul Talibin penjelasannya. Saya lagi ya, tapi nah, gigi lo, anak gigi. Nah, gigi. Coba santri Bustanul, muta'alimin wal muta'alimat dibaca. Gigi lo, Mas Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Wa Nah, yuftiru bistimna'i wa huwa istikhrajul maniyyi bi ghairi jima'in harama kana ka ikhrajihi biyadihi aw mubahan ka ikhrajihi biyadihi halilati. nah, paham le? Beli. Nah, jadi mungkin coba. Ini istimna adalah bahwa istikhrajul mani yaitu mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani bi ghairi jima'in dengan tanpa hubungan badan suami istri. Iya. Itu adalah istimna. Istimna. Maaf, itu adalah Onani. Biwa jima'in hawa mangkana haram. Paham? Paham. Ketika melakukannya itu dengan tangan sendiri, hawa mangkana ka ikhraji biyadih, dengan tangan. Ya, makanya Mas Panjul iki lho, durung nikah ya nikah, ya. Iya. Lamun wis kuat nikah. Lamun durung kuat puasa. Lockdown. Mubahan ka ikhraji biadi halilati. Sampai ya, Masya Allah, sampai kita melakukan yaitu ka ikhraji biadi halilati, yaitu mubah dengan tangannya istri. Ya. Jadi istimna itu adalah membatalkan puasa, jelas. Awas ya, istimna walaupun ada Ustadz Wahabi yang tidak membatalkan puasa, istimna itu membatalkan puasa, istimna. Paham ya? Paham. Nah, awas ya, ini adalah bahasa kitab istikhrajul mani bi ghairi jima'in hawa mangkana ka ikhraji biyadi au mubahan ka ikhraji biyadi halilati. Jadi istimna itu mengeluarkan mani tanpa melakukan tanpa melakukan hubungan suami istri. Paham le? Paham ya? Paham. Ya. Jadi Fala tajibu al-kafaro ala man afsadau bil istimna li anana sawa da fil khususil jima. bayar kifal tidak. Awas, beli bayar kifal tapi puasanya batal. Puasanya batal. Paham ya? Paham. Awas, puasanya batal ya Mas Andre ya? Nggih. Awas ya. Makanya ilmu agama itu kalau guru aja kalau YouTube. atau mbagu Google. guru sing ana sanad sampai Kanjeng Nabi. Paham? Paham. Iku ciri-ciri khasnya wong paham le? Paham. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi onani, maaf ya, onani itu atau istimna itu membatalkan Puasa. batal puasane. Ya. Oh, aku salot tapi batal puasane. Paham? Paham. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngopi-ngopi. Nggih ya.